u amali kanong krem ba lambor malngyang hakasi balang ula kubur halor ka jingpleng ki khubor haki social media badala di hi simit lahab bani tuklar sa civil hospital Shillong hadin bakatai ka hospital kala supanap sa saba da kenta yake nyongut kinong song sinong nakatai ka tumsi ka jong u ulong ba nadu ka lai baji hadu khari baji miet pad setia bakhot yaki nak health department khamtam nak civil hospital kumta hadien bakila pentip yo umardor ulami bandai chakate ka jaka hakaba ulai thu bakila hab ban apsabar hadu prani khandai kanta uteo me le thu ru ba hangte hi ula phone yo DHS ban kli balai kalong hadu kani bat bu jingkli ru bala datang nyongut kemla bane kumnu kinla bane yik babun uteo me le ulo ongru bola dap ka jimbitar banyu i ya kate ka kom trikam kabat ko te hanway ka ba sofla kalong ba nadu lai baji hadu khalway baji mdan ba response ki na ka health department but samtam na po ka civil hospital te ki bentip yang ha ka por menmit te ki ong ba ngina susyong bit hang ni habar la kumnum no la poi sa ka prak ndai kenta te ban news ka toilet yo kimyola kimsha number ba kinikinas na po Bethany de kita bla pelong nga bangan ha ban hi da kamet na jong marmar ban upay gay ka kalom no ka situation yan ay da apoy nga hangto ngai ban ni gini gisyong bay hangto hapo Palau jong ka civil hospital but mdan kanu ka instruction ka bagin ay ka hospital na po civil ki doctors kim ay kanu ka direction na ka ay ka banung kamanle nre nga la supon ba kinra no siya po ati tenre hangta po mati kat kum report ka kamdun te hadin nga phone yaw Dr. War jong ka Directorate of Health Services tingaw nga kay gani fiele balay galong haduk ani lada yaki nyungut himla ban supervise kumno supervise ki babon te day na markata nga lehi but the jing bitar ba facilities kambyang te nga marmar nga ongi ba kata 108 kamla banay service piyang gawan si 108 uwi blame ki bakari ka 108 ong ba mday mangi te hangni nga iba ka lalong ka total breakdown hagabay day but banta ka batong kamba ka emergency response system ay doon siya ka complete breakdown te day na magata nga so ban penpaw kumajumpi bagani kubo kati banay lada kalong hani kadur kan pensunod siyo ikbariyo batinwan sa kamat ban one ban test dani kat pengguri teman ikbariyo kibakwa ban one test naman baginiru kiwan bit jagaman sobha manin mga pasyang biyang manne ban call siya po kani ka 108 henry kaba sam kabong kampla kalong ba kiong ba ngimpan la banay service menta ingin niya kontak yun mano manisim tingnan ka lang nga yung isya kita hangi baka ngam kano kila pasyang henry kumagkadang duna Pero penbit penbiang. Ti ngilai keren haswa ba kumno ki isolation center pile. Tela ki kumno ki testing kit sekiba don kamban test kerki ibreo. Dan yang iba hadu menta ba kata testing pale. Nang keren ni kani lambag experience mende bang yo kubo na nan tay hindi lambag jinglet jonga menin meet bang alap sisa ya kata ka jingdeko hagar komban penbit penbiang ya ka jingdon kam banyo ya jing test. Ijala jungi barit lada ngimla ban pe lakam lada mangi ngimla ban yin kawi ban penbiang ni junong kam tamot kan wanga sisya ka jing ka bakraw nani sikmat kan wala ka jing ka basakhay today namar kata nga so banjur khamtam ya u menteri rang ba non tayo o minister in charge of the health bagin kham ban kham sim serious no sindet how bidi ban ka kam ban ai ka direction ka biang ya ki officials gibran hapo kitnat office sarkar khamtam ka health department ba kinhabban kamlang active kindian gamay kibriyo kala complain baro ya katang ikan giding sisa kilaong sa ay gawan dre kidan sa kikatugan ni gibriyo giban po madanting ka numbers yung ki ginang tray ka poy at paanwat kimata kiyong kihabban quarantine ka second phase Ningkong siya di ninyo siya ban test. Hadin blood testing sa quarantine. Layo ka test negative din. Bagilong kumno. Kilong positive na negative. Hanre ban siyong kilong yin di ba kamdo.
Mentak bedon ar kamera yeng, benong ban quarantine hayeng, taking quarantine kumno. Intip kumno. Laki Vietnam gini jingpang. Kementa da kapakisyong hayeng kandang spread naman sigdig bahayeng asam. Kawan ra gajing ma. Si day mar gini gi baro ngayi ba ngidam kam ba kulak no Uchino sa haban sim kajingkit kli amsyo tang haladi hnay bun bensat lang siya kinong mikmat bagi niya supervise lang ikani ka kam naman ba nging hamdan mangi kajingkit kli ba ni kiway ngidan kajingkit kli namna kajing kastit hoy ki official I can supervise lang hnay ban tig ka call ban kamstat telecom I service ban yarap ipad ba tiladon kam ban involve lang ikinong mikmat iban ka ban sim banikit ya ba banya tray lang ngangi ikatake yaman ta Ano tangaman hil sa ano udang hindi naman yung awat wan anong wan gum do kidan ang ni gum nang anong wan si so sa ang ni gum nang dan hayang ang siyang kanya siya kan siya digit ang ni siya kaya gama lang Tapos lang daring na dito no. So, habang respect mo iba halor ni mlara ben sinasih like that lang ni ben sinasih ben ko ay tabakat kanita na lang.